Ka Henyo Trap Youth Council West Khasi Hills District. Hapo kajian lam usamla lumlang karsimli presiden. Basamla dister wanyang menta ka arpo khandai terik rempang arjara posau. Kilalik bani kendu UDC ka West Khasi Hills Ugarot LSN Dice. Bandawa penbaitno ka exam DSC hapo ka district ya borok ki pus ki balai. Kenapa ki samlawat kam kin yo mensim. Nakal yang UDC ulak kular chimkiai kena ka kam bat kular mta usnem arjara posau. Kan sadono ka exam kin pen kresha syait banle ka badan kam ban pendap ya barok ki pus ki balai apo ka district baru ban bu bahak kerpang ya ki baduna dukat met namar ki melak bane kun berkiwei ladak lembu kerpang. Nilai kendu ya Deputy Commissioner jangka West Khasi Hills District di seberat hadin ka ba yoi lengba kilat patai kubon nak liang jangka office jang DC jangka Eastern West Khasi Hills District lengba ke DSC ila sedang banyak cacai namta ban ai amtas namta ki kam apo jangka DSC jangka Eastern West Khasi Hills District tikumta nak liang jangi kumbang yu iru nak liang jong kontrak kisang ma la depong ha ko jong ka dobar ha assembly ba nak liang jong ka nak liang jong uang ba sarkar kala ailat ya kini ki Deputy Commissioner ki degi chairman jong DSC ba kin penyak syakmat no namta ka kam kerkom tungkam tungjam hapo di district nomor kilo dep ya kam jam ndat kam su ban lek banda lek ajik tho ka personal department tina kalian jungi ngiwan kin di sim takasni ba nagalian jungi kerpat ba den lap baik ini kam postar pakin ya chaphang namta kin kam tina kalian jungi sungu yu sar disi ba la kularangi ba mentas nam insa le no ya no chakhman namta ka DSC exam ba kin ya chakhman namta kijing.com namta Bantung ya ki kam juga fair lembak DSC baru di departemen hapo jangka West Khasi District te nagliang jo ngilai ekran bah nagliang jo iro ngilai discuss bah kade bandan ru ka bahak nam taki niki baduna dekat met nolor ka bah kumbang ngilai ka Eastern West Khasi District 40% nam ta khasi jantia nam ta 40% nam ta ki unreceived te hendrai mentang ile kren beri banak leng iru ong bakat kumba rusta sistem ba insa pendek takadur bagade bandan nawa kadan ke 40% nam tak khasi jantia te kade bandan ru nam taki unreceived bat nawa kata kharsan persen unreceived bat 100% ru giwe bat kunjuru ni lekat balak ban pendrungi disabil hakanika thup nang ba namar iru ni nam tak jengdut kam jengki tinak liang jungi nges kam ban liang saya disiru kembali la kelar ni pamantas nam kade bandan ke DSC habarok ki ya barok ki pus ki balaj apo jang West Khasi Hills District di pandan ki fair mentang nang kinang lum mandia cepat manta kini kam ngej ba nak liang jungi ru nang ye budin ne kini nomor ngi kwa ba ka kam thum jam apo jang West Khasi Hills kan ya sekrang perkunjuru ngi lapun kan mau ye DC ba ke jengkwa jungi SWC kembali kendu penai baladap bagi jengkwa jungi ba ka DSC gede balong ko khuj ko subah nang ba ke isama wat kam kin long ko sangai bagi jengwat kam entam bagi jengkwa ko jeng nam bagi exam tingej bandal yang disiru keluar ba unsur kia kam bagi lai kren lai ba dap ba unsur kia ba kan ko khuj ko subah kata gede ke jeng kendu tasi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center